Swastiastu. Inggih idaan sareng sami titiang seni udiana jadi nalatarang inde wangun grune mande alit-alite preside nguningin lapi manten untuk wangun grune punika tur disampun alit-alite melajahin materi wangun grune punika alit-alite preside memproduksi lengkare untuk wangun grune nggih alit-alite sareng sami lurus uratiang penjelasan dicangi inde wangun grune. Inggih alit-alite sareng sami sedurung iraga melajahin inde wangun grune kuningin dumun napi nike tegas grune. Grune inggih punika pukulan suara utawi yanjana sanes sampun ngawetuang arti. Grune manut wangunipun kakepah dados limang sorok. Inggih punika kapatama wonten grune lingga, kaping kalih wonten grune tiron, kaping tiga wonten grune polah, kaping pat wonten grune dwi lingga, lan kaping lima wonten grune satme. Indayang mangkin uratiang penjelasannya siki-siki. Inggih semakam sareng sami lan alit-alite sane miartayang video puniki mangkin titian jagina sarang inde grune lingga. Grune lingga punika ring bahasa Indonesia kebawasan kata dasar. Kata utawi grune sane durung boleh wowohan napi-napi. Minekadi durung boleh panganter, durung boleh miring, lan durung boleh seserahan. Grune lingga punika wonten 5 sorok. Sekadi sami sampun keunggahang ring slide puniki. Minekadi grune lingga akecap inggih punika grune lingga sane kewangun antuk satu suku kata minekadi poh joh. Berkali wonten grune lingga kalih kecap 2 suku kata sekadi meja jukut sekadi punika dados kehitung antuk jari-jari alit-alite sareng sami. Alit-alite pasti sampun uning sapunapi carane ngitung suku kata. Selanjutnya grune lingga 3 kecap iki sampun wonten contohnyane grune lingga petang kecap lan grune lingga 5 kecap. Grune lingga 5 kecap punika minekadi amla pura hidup petang kecap nggih dengan cara ngitung umpami semare pura iki wau kebawa 5 kecap. Contoh carane ngitung grune lingga manut kecap ipun. Inggih kelanturnyane grune tiron. Grune tiron itu wonten 4. Grune tiron mepengantar inggih punika grune tiron sanes sampun boleh awalan. Kemudian wonten grune tiron mepengiring boleh akhiran. Taler wonten grune tiron meseselan utawi boleh sisipan. Dan wonten grune tiron jangkep boleh awalan dan boleh akhiran utawi boleh seselan. Jadi jangkep biar lengkap mendapat awalan utawi sisipan ring sajeroning grune punika. Inggih semeton sareng sami makin kelanturang inde grune polah. Sane pertama grune polah tarawi. Sajeroning grune sane kekawitan antuk akar C, J lan S nike mengalami perubahan bunyi umpami awalannya nike ketarengin antuk suara cegut nike berubah bunyinya dados nyegut sekali sane wonten contohnya ring slide puniki. Selanjutnya inde grune polah ostium nike ngeuwah aksara B dan W umpami beli nike dados beli sekali sane wonten contohnya ring slide puniki. Selanjutnya inde grune polah dan nike suara D lan D umpami duduk nakme dados duduk, tundik dados nundik sekali sami wonten contohnya iki. Inggih selanjutnya grune polah kantil umpami suara gas-gas disarengin antuk awalan eng utawi anu suara eng. Riki sampun wonten contohnya mendados nas gas. Nggih kerana
ring awal krungu gas-gas punika mengalami peluluhan. Nanging coba bandingkan sareng krungu abut. Anu suarenge kesarengin untuk kata abut atau krungu abut anike nenten luluh nanging langsung kesambungan dados ngabut. Nah, sekali nike perubahan bunyi ring krungu pola naturang alit-alit teh mungkin contoh-contohnya nih ring slide niki. Inggih adik-adik sareng kami mangkin indek krungu duwi lingga. Krungu duwi lingga nike wonten 5 soroh sekali sane wonten ring slide puniki. Sane ka pertama wonten krungu duwi sama lingga. Contohnya nih gede-gede, cenik-cenik, dawu-dawu sekali nike. Krungu duwi sama lingga, krungu punike yening nenten kedua kalikan kantun meduwe tegas nyanyi. Jadi masih memiliki makna walaupun hanya disebutkan sekali saja. Nanging yening krungu duwi maya lingga patut kasebutan mengkekalih umpami kupu-kupu. Nenten dados kupu manten yening wanta asiki nike ngicalang artos nyanyi utawi nenten meduwe arti. Saternyane indek krungu duwi samatra lingga umpamanyane colak-colek, kipak-kipak, tunggang-tungging. Sekali niki dia mengalami perubahan bunyi ring bunyi selantur nyanyi utawi ring krungu selantur nyanyi. Tunda dados indik sekali niki. Selantur nyanyi indek krungu duwi purwa. Lima kata dasarnya adalah lima nike bunyi li ring awal lima nike dibawa ke depan mengalami perubahan bunyi dados le dados nyanyi bunyi keseluruhannya nih le lima. Kemudian tapak dados telapak tadi nike. Tujon dados tetujon. Lantarnya nih indek krungu duwi busana umpami pake cos-cos, pake tel-tel, pake biar-biar. Nike kecinayang antuk krungu pake sekali nike. Ayang alit-alit teh cingakin malih ring modul utawi buku sanelianan indek krungu duwi lingga. Inggih sanika pimuntat indek krungu satma utawi kata majemuk. Krungu satma punika wonten kekalih inggih punika krungu satma pepadan lan krungu satma tanpa pepadan. Tiang ceking ngebahas tumur inggih krungu satma pepadan. Krungu satma pepadan taler keepah dados kalih inggih punika sanika pertama wonten krungu satma pepadan nung kalih kadi tua bajang cerik pelih tegeh endek sane mateges nung kalih. Selanturnya nih krungu satma ngerasang arti umpamanya nih cegeg nyelolet, manis nyer, pahit mekilit. Jadinya mekilit puniki sane ngerasang artos saking pahit, nyer punike dados ngerasang arti saking manis. Enten maksudnya nih indek krungu satma nung kalih lan ngerasang arti. Selanturnya nih kaping kalih wonten krungu satma tanpa padan. Iriki sampun keunggahan indek krungu satma tanpa padan. Indekadi biu kayu, kacang komak. Biu kayu, biu lan kayu meduwe artos metios-tiosan. Biu meduwe artos, kayu taler meduwe artos. Nanging yening kesikia dados biu kayu niki mateges asiki. Enten contohnya nih indek krungu satma pepadan lan krungu satma tanpa padan. Inggih semeton sareng sami lan alit-alit semangat catatan krungu inggih